O te fifia fo yo folo fo mfatalo fantu Samoa lo fa se songa le fo I vai ngole fiafi. E le ambatali ai fo yo le porokalame masania yo le Tautai A'e. Ile dei fo ia fiafi le ngole yo le tatou matei sili le langi. Ile toya sole dei po le aso muri fo yo le dei masina. O le tau walunga o le dei masina o Januari lua fe lua se fulu mo le fa. Masina amata le dei tusanga. O folo fo mfatalo fantu le jo o no asiata fa malu. Ya te o tau Samoa le atu pele le loto, pele fo ile nganga, pele fo ile fatu. Ya wa mai tiunga me se fo o la singa o fenga ye me se tatu o tu Samoa ile dei fo yaso. Ya malo le folau malo le fatu doa, ale lilo mayava, malo fo ile pali. Fe au manga wenga, tiu te mafaiva. Ya lava singa mo tatu fa o ngaina I so o lava se matata. So o lava fo ya se vaenga ia ua tofia ai le tua I tātou lo tau soifua pe se foi lo nei ola vivai tātou te ngā lulu e me tau tua puno wa iai ia ofo alofa ma whaatalo whaantu Tautai A'e I le angare leo lo tātou ma teisi li le langi e le manatu sau fo I le vaana tiu tau mai le vaana tau ia o mabaua lango le vaana whaua folau I le angare leo lo tātou ma teisi li le langi ia me se foi o le soifua manui o si o tātou paturo O fea lava le te maua mai ai lo u leo, ma e si la sila mai ai. Ia, I le au le le atu o sia u la fala. Ia, mai se fo I le dei fiafi. Fa malo atu le lava papale malo le tautua. Tautua ino ainga I le whaingofio le tautua ino nuu, tautua ino e kalesia. Ia, ea le tautua ino le atu ruu, ma le tautua ino malo. So o se tu ainga tautua lava. Fa malo atu ma Tautai A'e I le dei vaenga o le afiafi. Aso lulu le nei, aioi, pe o whai atu le amatanga, o le aso tolu se furu mre tasi, ia ele whaitaunga o kālena le lalo langi, ia mai tūlangi uma o lo o tātou teimi, ma aso whaatasi, wha malola ia te o tau le whaatotoa, whaatalo whaatu fo, ia ele ema whai fo na, whaatalo whai ina isi o tātou tangata Samoa o lo inisi o antunu upe o Amerika, o le lako aso lua le nei, aso lua le nei ia ilantou, ia mei pio le aso tolu se furu pea ia fatalo fatula ia te outou le nei fo yaso io walanga a ka ko fakalo fa lungo o tatou programa fa pende ia wa klopo tantou o le tau te alu le la langi a do lo no winga ia ata fa ya tula good evening lo no winga pe o la good morning isi kanga walanga le tembile nei la tau Israel ia o la u va via o la tau io mo so ta inga nei si fo tam fa na o le tunu ia o ke mila le ngai kusa akar fala o ka le lima ia la tau le va via no winga la pe lan o fa ya tu o fa good afternoon na du po fa good evening ia o la o good morning isi inisio tangata ia la mai mo mai fo inisio tafat tele e le divanga le fiafi ia o le tau o na le nei asiata io ele asisi e urpo pito sili na lo fangia ia ele toteli ia na ilo le urpo o le nei fo o se mai lungo le fola pe au mangaru le ia tatou te militino mo tatou noa o no mulu o foi ia au mai au vatu ia masi o tatou fasoa tu ina tu ni sio tala to longo pu ili ilo to pa ia malo to malu e me fo yo lo to pu lo tatou butiro ai mai se matou ia o te ronei so se tafala vor kelopi ia ai masi asio ka ko ko pele Samoa o folo fala ia ma fatalo fantu ia te auto asoro tatou fatalo for de vanga o le via fi fatalo fa fio yo le tala le e ai si fai fe au e ngai fai fe au ngo mai nei atalo fa fa pito atu ia la sunga fa fe ngai ia na fe mai ia le matou a mo le mole ali tatou a producer a faina tu fo lunga le atau si fa fe ngai le ia ona tu fo le lungo o le atau sunga fa fe ngai ia pasta no fo inga le ala au loto tong yaso mai I le malo telo meleke malanga mai Amerika sunga ya pasta no fo inga le ala au loto tong yaso mai San Francisco le sa fe mai al office nei mo se ava no e fa so ai fo ile anga le o le tu ai mai se
O mo nga fo yo na inisio la to wa uso a fa fia ngai America manisio wo mapa anga le nei lava le ko sisila mai ko sisila mai ma wai maleva no ma te felo ia I malisunga ya pasta no foa inga le lai au lotu tongia so le lai o nga ton o fa ku sawi ke se ling foa le au te no foa ia ai to lua mai la malisunga fa fia ngai nei lava ya ma to ya Aotearoa ia pasta matai a Samuel no foa inga ya vai do fia o fa tu su mai lo sunga ya ona le tua ole official nei o te talia so o seisi o so se tanga talava a e fia su mai ke sa po so waka I kango fo sa we sa fa e te ro la mo ngo fo fia ngo fo ngi langa mo ngo fo fia io mo ngo fo fia ka nga la pa se sa wa se se pa ile so fa alia ku na so mai sunga fa fia ngai ya pasta no fo inga ma au mai au pai io fa mole lava misa se au mi pai se kua kule ko se la mai kumu le lele nga kumu container le pai ale to e lua io ai ko akasi ale fai por le ai nga ai o di e kuai la io e tu nga kuai nga u me tu lo lava ma tu muli sunga fa fianga ai va ile mili mai ale official pro ka vai makala kala mai o fai koko io ia le la o tau sila mai ia fa tai o pai na faia mangao sia ele faletua o le fa fianga mai Amerika sa ngor sunga fa fianga ya pasta no fo inga asiata o se auto o luar matu e ele fa mania nga le tua ngao singa le pai e faia la Amerika San Francisco ala ngole malanga mai nei fa tu va atu mo Samoa ai fa mai na ngao sia fa pito ai faletua pai nei ana po ia ona wo ulango nai matito o mai ya fa la ku ki ka mo fukanga ka ma mai se mo moli mai lau sunga le fa sala poki ai kam fa sala la un MTA ko ana io fa te tele sunga fa fia ngai io moli fa malo mana fa te tele ia mana ia fo ia sia ma fa soa me se fo sunga fa fia ngai pasta matai io se time foi tu sila mai lunga ngai se mako kama I segment na fai ia e fa so ai foi nei au na le tu o se fa mo yanga foi ia te wa me se foi ia o se ma to au ona nei le afia mai au fai nga le tu ia fa te tele mori fa malo fa mo to tele wa le malanga tu Samoa fa au fai nga malanga sunga fa nga malanga me America fa te foi lo sunga pasta matai ia ona o le afia foi le tato ofisa ia ai mai se wo ma pa anga u malava o to wo lo mai mo mai al talo fa tu le to fa lo lua lome le ma futa mai nai Wellington le mo Wellington me tausi fatata madi ia le ma matai sisi ma futa mai sini au sitania o folo fantu io lo se ka o ka ia le nga o e fo ia le wo e fe silingia le mero kupe io e wo e so kango ko po feo I nga mawe nga mo la fo kango kule io se kausu e mero la fo se po fe wa lo so nga o kele io fa tai vo ele nga tai pai ai ke lo la fo yangi o la fo ya ti di pe yo isi ali e ka usi me e ka usi me ai nga lu kango e fa ari ko ya ko ka ki I awane so nga vevesi io se kau fa ngal fa pa o mar mai ia o vai ngal fa pa o ku ai ku ki a tai ia hele o le nganga le a lo fifiang a tai fun fa na su mai e fe lo ai fo ia ma tel no mana fo nei ma tu fa so winga fo ia America ma tu langa fa pena sa o ngala yo ko ai ngasinga io fio lai ai fio lorongi nga ya singa fa pia lai palasi mena makangor kausa io ya kili o ngosi ya ma fe ka si awanga ya ka kisi ki ka ino sa ke kau de fer wa io ka kau de fer wa ifuai fa ngo manguso ia ai e tape na ele tua fa fe mai ele tua ia sama rianga le ia lai lo le mai ia fe ko vai si po ngale
o le manga ia yo langa aka iri se kuperkanga atalo fam fafta yatu ia sunga fafenga me so to umalava le fo ia mafuta me lungo le tatou proklame e le nei vanga la via malol malaga manuia lau to fa sengi se uso ia ia sole io e sole vai au kau me le ngai lo wa umi sa mostasi e lau to fa me to vita lai sengi e le pule le after yet to foi ia o le no o mai le ta o ka fa kai le so mai sa mo la le ta wa to le oso nanga kasi le me te le na te ia wa fe to fo tanga tai lo fali io ta fa wata io ele foi le me pia kau fa di mai lo atalo fa so ya uti wa o mau fo le sipio ma le tausi le mafuta mai fale fa ia ga tai lea o kolita went ma o to ma lava na fanua muripola ma le to foi mafutanga ma le to tele lava o to fa talo fa tu se o to fine ya sister fei fei fly o le tampo sai america ma se la to foi mafutanga o folo fa tu ma fa talo fa tele tu ya to so ya Tagaloa to se fa fa tai lava foi o le wo vai atu fa nga solo au mo nga va o matu langa foi le ia ai me se foi la le fa mama ino o maota malawa ia malo lava i le sunga foi Tagaloa ma pa wale me o le fitu ala lo o wane i ni me foi le loa ni au ala vane i ni me le loa foi le mai maota malawa ile yo tele fa atu ai fa tai foi le tautua mala o nanga atalo fatu le to tele ni so tatou le mafuta me lungo le YouTube channel e me se foi lungo le tatou Facebook live ma lo la vele sai o mai o ko ni yaso io ki lo se fa kula ukala ya tatou ka ko amaka maka ya se fa kula ukala ya se usa ya Manase Corinne o ku fa le ya wa le o le tau report mai o le malai va le o le na le tau fele afa o va le karu le umanga kauku wa matua fai le mai au maka ngar ka ku por karame Tautai A'e sunga ya Manase Corinne ole aka Stefano or kanga kale le sa mo ele paka fo ile antato o to mana tua le tangata le a o ina mo e to ina ale to tu io wa live on to tu ya Samoa e ala i tu lango afereti o se uso la no foi tai te tu a o lenga ruenga la ka mo yanga ki ku va le ke kele yes o to foi la le pe fia am fia e mai lungo vale nga nga fa ya ku ai la ka mo o ngese wala vanga o se Afrika u ko vale ia nga kele ale o fale kongo ko te ale tu fa pe o pailaki ai ri ia wale ku mo fa MT la ka ma ko vale al talo fa tu la le vanga le viafi Rini Weta ioe vevela ni ukaso e Australia ioe talking about the heat of the sun poli hot ke rola ukala o matua vevela foi mato wi o kilani mato to na le la le tai au le mato le press conference le mona Pacifica na to si mai o le me mongianga ku e fai fa for press conference na tu e fai fa fo ile mele fai tu ai ko le nginga kamana malai wo uto e taru sanga i to fa alongo le coach ma le manto wa media e pe se ave la me bolo ko fa alongo kula ka ero ka u ioi o fa alongo ko sori ia o isila media nga fai o mai fa foi na la to ai vai ngale Blue TV a fo inga kalosanga ave ko le stadium foi lele a sia vai nga fai fa la o mai fa fo fala la umanga i favor kama voile le malai training ai fafo mai wa ese to tono malai autu ioi o isila nga pingi uma fala la wa fu le ki nga faila ko suki me ama tua fu le tangata ai nga uma musu ki ya fa longo me mana yo mo me le ko ngiki ya Samoa o va tu fa longo malielo sunga fe ya onga can we please go inside ioi mai yeah sure I think my head is about to crack. Ma ko vivela o le nei tanga to au mua to o maringi ka mara upule
wa le ai se alo lofa mai le upo o le le pai o le leo se puro au mai le ngi fa man le ka mafai ai shoot fa for le la le asha la va to no can we go inside please can we go ya vai la le manai ya mai lo masi sungal fa ya on to fa oh yeah sure let's go la nga le nga ko mai lu ko io se manu to te fa longo me fu ko kolor ka ko por kalame ok asa le la ya manto ya o tela longa ele fai ele tai fito to nga ima ma le asanga ya asai o to sini ma o to Brisbane a mai se fo yo birth mani shop tunu fa pena fa solo le tato fa talo fa le ya vai ya fa afta ya tu fo ya ila to lo to fai meli mai o le kelle o le issue le ku mai lungo le Facebook iyo e va kula ukala ola le issue te lo la utala e fai o le issue ya tu langa o lo tupu mai a Samuel so le a o le me o le issue o le au pepese la ko yo ai le sau o le issue la to o le au pepese ya o ta vava ai tunga ya wa lu fa sau ya le fainga mai ngo pai fainga mai ngo la fai wa un mantu langa uma ya o ta ita o fo ya e se lo fa si uso ya DJ Dave DJ Dave ya o se tasi fo yo o wo mai ya o fo itulanga fa le musika ma fenga ngale inga fa le musika o issues manisi va enga o lo tu mai fo ilunga fa tola ta mai tana le langa o maku ha ko kai fo maru mo la news feed ya lanto ele ai ya ja uya ele sa u I have no comments ya langa tate va ya tu fo I le page le na te mai lunga me fa pe tu lo fa fonga le tu nu ya ele o se tangata sa o fonga le pese tangata pese tangata fa po diudi ya so ele la sa uya I have no comments ile na va nga paulea o te loa ya uya ya sunga ya DJ Davis tangata le tele iyo tulanga la vai el fainga langa nga luenga me tulanga fa pena yeah that's how I know the guy o si tangata le si tangata o tele ya o si to fine fo ile le tau tapisa mai me ma tulanga peno va tele ele o ni fa mo nga ya ja we mana me tulanga I have no interest tati tala no ai fu o tele masani fo ya si to fine le tamai tai pese le tapisa mai ai mani si foi waka send mai ai foi tangata I tua mata sen mai seta fai akule ya like I said I can only comment a uia ma fai sa utala e winga I la u maftanga sunga DJ Dave o se wo le foi ma se wo ma le foi na matou nga lu fa tasi mai ia I tulanga la vai me tau musika foi na ia na pese ma matou fa la wiloa ma tulanga fa pena ai o isila isu anga I si mafine pesele ma ya me no comment o tele ese tulanga fa monianga ya ja ore na tulanga paule vaenga so le o kikiri o ma ko so ku lunga sa ore pese fo ilia e ila pese fa ku le pelo mele o le pese o le li e vai la utala e ma e o le tu ainga fa ku a makale le rua fe rua fa le masau le isu ola ele mo le isu ai afa pe e se fautu wanga o te vatua la va kura la fo wanga ko inga me pe no fat le se fa maungianga pe fa maungia whatsoever le se ya asia tamal tau tai el namia ai ola o fautu wanga ya o to ye to te malanga fa to te malanga me ta o entertainment ai ki rola ukala mo le puipuinga pe yo le anava so fo maloloina e siri puipui e lor kau kong fikia o le winga la o la utala a fa pea o le ala vale tūlanga I ai o le best advice al tauta ia e masiata mo auto travel with your husband travel with your wife yes o le tūlanga pito sili anga sefe o le tūlanga pito sili le nana sefe a fai te malanga ta amiro o ko ngai le makwa me fafifianga entertainment iyo a fai te malanga le leo e loanga iyo e ke kau le fa ko nge ki kele ye o waru ye lau kama pese po lau kenge pese po the best and the safest part go and travel with her or him e avoi taile me le tala iyo e sili ai le puipui ana I lore tonga fitia
ia awa o le soifuanga rengi, e maafuanga ufa ia kungei le kala lea. Leanga a kango le kangaka kakubo ia lai le upu leo le mongi. Let's go le upu leo le mongi langa e maafuanga ufa antoe le moni. E ala yona o tilo o le site lea. Leanga a ka ngofi ngei kangaka le mongi e create se scene o se mea. A feta ngofi nei e create se scene o se mea. O le makua e mo ia. Yes. Ai se ifeaku fuila ukala le ia ki oe. O tangata lava ye tau te whengale ngale hai. O ka ngaka fo inga ngai makua piko sili. Ioi, o nga kui kui alo upakua. E whai atu ala utala lea. Ai pēno whai atu ala utala. Na ona mao maia masi o to olua maila loo mana no foi hasting. Mao maia maila loo vai tauna. Ma teo mai. E avesio o nis. Le a whai atu ala utala wo o mailanga. Le wo utala noa nei le mawhatianga o nei tangatai e. Le ka eli ele au e mi kula o lako kunga mau. Ala so ifua. Ma maia maila lo. Ma teo mai le masina tonu ana. E avesio o nis le ka pisa ya le kele o le au mi kula ia le ita pipi. Ma move maila lo hesi lai sira fia fo esi a fa fa nga le lo le anko so to lo mai ma mai lo nei ma tono no foi. Pe to lua le tolu masina fa na lo so nis le. Fa na lo le so nis. Ma o ye le fa mai au kilan. Le la na fa ia tu le ma to poster na si ia ko si ma pepe nga you know ole fainga yo le post fo nga le no o tu lunga ia fa tai wola la fine meaning o loke mina nga ilo unis I knew for sure I manga yo fo ile le wai kai me fa kanga ye le tu ki karango kon min and I knew e ai le si vaenga o step sister or kanga ka kungwa nga ngofufa o ngale ngo si unislia. She's my stepsister. E fa so ko no o program. O le ivo kungwa nga ngofufa ia ina wo mawanga. Wa mau mai, wa sano no foi lo unislia. E nga foi le fa longo mai le va nga ia le fa ia pule o le ai lo mei fa fonga le mai o totalinga. Ma se foi kusa wo usa wa ile ma tono no fo ma si unislia ma si la fa na. Ai muli yangi mama wanga e ngala ko ngofonga i otar. O internet o mea ai e whaalu lungo le ale maula le alo step sister le. Fai mai lungo le ngo se unis. Vai le hula kaka. E man ko vela o ele waka alo wa whatever nga ola New Zealand ai ale son ka alo ngai kamiki i ngai o ke nga mai sama. O a ula ngo use ia le wai aula. Fa fonga mai. O a ula ngo use ia le wai aula o lea. Le mikula le ale fa kwai. I'm not going to mention her name. O a ula ngo use ia le palaka ma le wai aula. Ma fai e mala o threatening. E uma wa vele official le fonga le langa mea you know langa fraud. O le fraud o le ngofu fa o ngale ngo si unis le. O ingalo mo ese mo oitaro ai le leva. Few days later, ai mangua e loi lunga ia mea mai wha vai o Samoa. Ngai ka e wha o ngā mai si au post, ngai le whanga unga o si unislia. Yes. E wha o ngā mai ai ngā mea. Ai ngā create ngā eli e ro, my own step sister. Yes. Uma le ngā so esu ea umawanga wha le ngā. You know. Evil person. Le alai whia roa i solo a ingei. Vai whila oile creating ngai ka ngaka ngi o mea. Ai fa vitai la utala le tu vet. O le fa maru si au foi le mo o ko le tu ai foi na tangata. O tara no tu le vanga le. Pe no fa o te le lo le si I only knows kamo DJ Dave. O te lo ya wi is a good man. Ai pe no o tala no tu vanga fa pe ke fu kanga kai ko ke. Le nga yele si kanga kai fa fu mo yo lo ainga. A o le loko le hanga loko ele. Tangata nga ke elia lo ku ma. Yo va koe fa so. Yes. So be careful ai ko nga kaka. O so le maula le o nga o malanga fe e wo se ia le wai ola o ana me valea ia na fai isi o nisia. Fa le ola fa o nga wo fa halu o mai nga loans ma me o malava. Ale ngi kong ngi kiki. Ele mal malamba. Ele vanga sa mai sa mo.
Tatu vai tatu. Ai ngā o ngā kapea kua leo langa leanga lea. Ai o so roa create me ia. Bitterness, the spirit of bitterness and jealousy. And I knew it. Mo loa. Me la ngā e karangoa, me le au vale ia, me le au vaenga ia, ngā meo o DNA ma ngā mea. Langa, I was in the verge of doing that. Ai wa umana mātou toi soa lau pule I kua. O whaafe maanga loa, I mamako ria mokoi loa. O le mangu a mai fale, o le mama mai kokong. O le loto wa leanga. Le lalal naya, la yono tale popole le tala le ayo resavili, ma le au loko vale. O ke wha malo si au toi fo ila le mele, leanga o le ki o ngā mea, o masi vatu lau tala. Te roi. E le vale asi o kōrua. I'm telling you that. O le kinkiki le make ngofo si o kōrua. E ionga ka mali anga. E ronga ahinga, e ronga whaase ngomanga. E kau kupura ngā wharukengi. Sau mare ngu o malie. O luwi ngō lau tala, ana o na iloa nā mea. E le se ua umawa. O ti en lea kao ngi unu ngāri. A o le halal na e le vai e le pe yorisi au. Foi ai wangi vai o le tu alalo lana ai tatu tira tu marolonga langa le mo le tatu fsotai e ka ko fa karanga ka wangi le we stand by me tatu fa tala longa stamma fo I tatu sui ma isala e rulenga le ava no me nafi ai o le fiafi foi le nei e uma tatu fsotai e sa mo le no su me tama ta ya lise se e fa makala la vai lise yanga up le mea tonu na tupu le aso for ile le vaso le nei ina ua maua e leo pe ngoi leo wa upuange I le fe ave ai au mai au vatu e mawala I le fe finge ai wo manatu te fa so atu ai le vaenga lea leanga e spread ai au e mi kula makanga ka fai tala fatu ma tangata e na te ai le wo fa vai e folo lo tangata malo e le ai ma se so matu ai ngai popole pe tritonu ai a fai fo o ye ni si o la fia I tua e o nisi e tau ainga ya mātou e fia ainga e maukele ainga. O le mea lea, o le tūlanga le leia ia I o le fautuanga mo e, fa e keke fo I kangaka ngai ko ke mafuka. Te leina la unga mwha marosia mātou fai fe au. O le kangaka ngai ke rua, fai mea. E ke rua lautara, awane I leanga umai tangata. Ai e ke rangonga yo kingu. E kera ngonga yo kingo. E ia le tangata lelei. E for kanga kai makua laku e li roua. Iyo. E ia tangata lelei. Ia whaftai e le tuona o lanto. Le nanton. O lau whaamalo si aula na ai mbese foi. Ia le toa te leo. Ma e pikefu. Langa yei male a wora whaonga. O kama ye whaia leo langa le o le whaonga o tangata. E o whaonga o la tu ingoa e whaiei loans. Whaonga o la ko ingoa e whaiei me ia matulanga whapena. Those are the wicked ones, those are the evil ones. Langa ke rola ukala. E maua loa ke se ia loa hai paraka o kamanga. Me I loa whai maisi mea. Yes. Me I loa whai maisi mea. Ea, o la u fisosoani le na lewa utu inatu. E kau e wha lewa, you know, whaftai lewa utali e tuai, mao le wha maoni e anko so se utu olua e whai whi au tangata, lau te mara malama, le ala fure ngai, you know, e o te le popole ia ia mai vai, e loa iau me whai. E amana ia o e lou ainga, e amana ia o e wha maluina o e lou nu. Ma fua I sea, le anga o le si le fie le tua lau sa valinga. Ia sa o lumo. Au fai ki kau mawhai e whawhia kangaka. Tu lau le whawhonga mawa le turu. O le si taimi, you wasted a lot of time e kau mawhai e whawhia tangata. Whawhia le akua. Pauanga, a whawhia mai le tua. Whamaruina o me whai. Kako malonga, a fwoi mai. Tatou whawhia loa sunga ia sao. Se whai se kako update mai para skinga mai sa lairu. Po le hase tūlanga ia ile nei fwoi taimi o le a whiawhia tatou. I believe o le waweao le na Israel. Pea mai a tatou whasalong wha business. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon.
Tasi Market, your affordable local. Jai mara wa chile o tolu suma le 20 minuto je nei tu la fa ile tau tua fa wa Blue TV ya me se fa el proclaim le Tautai A'e ile nei va ngolo via o te fia fa ilo atu le o tato so te inga ma se tasi foi o alo le tanto o tunu po se ta mali fo le tanto o tunu o la au mau le tunu po le no pa ia Israelu ia ile dei taimo le fia o te lo le tai ao ia ila tou fa talo fa mo fo la fa tu ilo sunga sao se tile dei vaenga o le afia ma tou au te lo le tai ao au tou ia sao lei lau fetarainga seata ia pore lau fionga re fonga re pokalaba Tautai A'e ia taimin nei ma tou nei Israelu leo toru sfuru iwa minuti te aile 5 re tai ao o le aso gulu. Malo lava fa aftai tele fa aftai o te vava ia tori pe ke kau jacket mai pe e falling mai o lo malu lu o tou now e me fai ona e fai lo mai ia lo tamali anga ia e me se foi o fiu anga i so tatu o tunu i Samoa ia male afuanga foi vali mai le afuanga wa e au to va atu ai mai au mau ile na tunu pa ia i Israel lo sunga sao Ia faftai seata mo le fafsili ia o rou mua atoa o whaasauina seti, mai lea whioanga o solo, ia ma sa limu i whangaloa. Ia o roo au mau nei i Israelu i le pito nuu wata ua nei o Ilat, o Ilat e ilalo rawa le pito ilalo o Israelu.
E tua oile ma ai kupito i le isi tu, pa pea ia teore i le isi tu, ia sa fa pea ona o tau nuu mai nei i le amatanga o le lua fesa fulu ma le ono. Ia ma wha mautu ai ma le tio aina i nei, ona o si o tō lua o le Israel. Ia mai le lua fesa fulu ma le ono, e ia mai le nei taimi o lo fa pea ona, au mau wai tonu nei i le lupa ia. Ia e fa pea foi ona, e o lolo i mātou sa mua o lo tonu nei Israel. To se fulu ma le fa, to se fulu ma le fa i mātou o lo tonu nei. To tolu mātou o mau paolo ma fai a ina i nei. Ia manisi foi o uso ma tua whawhine. O lo whawhea ona ngā rugu e tonu i nei. Ngā ruenga. Pe on sira fia e lau sunga si ata o le sunga i a Vincent Smith. Ia po le paso manuia foi pe ona lau loa i lungo le Facebook. Lo fa pe ona nga rugu e ma se tasi o tua whine te tonu o le UN. Lo fa pe ona o maura tau lunga i Jerusalema. Ia manisi o Vole sira fia foi lau whetarainga si ata o i nei sara elu o le senta lea o le ekaresia lea pahai. E moe o maira i taipi nei. Pea ele o i einisi o le o Samoa, o te ini Samoa i runga i haipa. I le loto a le ekaresia pahai. Ona o le ina ua tupu mai le amatanga o le taua rea na ia na ese umatua ia tangata e Manukau e tu uare atu nei ona o le taua. E mana wharoa le lava. Malo whaptai a sao. To sfuru whao tau nai sa i tangata Samoa e le to tele. E o le wingo lo whawesili. Whaptai o le ua manino lo whaasino manga. Mai whawewhenga kou na tau ilo ina na o sfuru whao tau. O iei fo se awalo tau whesa o tai ai o tau waia Samoa. Ai mawhaiwhona e tau tala no mai pe whawewhenga na e figure out inga fo inga le to sfuru whao tau le nei tunu tele. Whamore mole. Ia mor whawsiria siata o le sunga ia Vincent ia o le uso fo ia Vanoro whapeona. Baua ia whesota inga ia ma mātou whai ai se kurupu o inga le au Samoa i nei Israelu ia ro whapeona mātou whesota i taimi uma maso uma i lunga e mai se lunga o le Facebook ma to ke tatara no ai le tele o aso ya ma navanga ruenga yafi ia le mena la ona ma to i loa ia isi o Samoa lo va pero to no da tu pe lo ma to tamo fai lava e ao mo ma sue po i nisi Samoa ese mai matou nei. Ia o le uso ia Vinci o vapeona tau la mua e ma tau wha mau pua fwoi le mātou maftanga i nei Israel. Malo whawtai sao, o lau whesiri. Ai ka kere i ore, i le vevesi ngai le kaua pāriski ngama isala e rua e sa whesiri atu ia walanga o le mana i o lau sunga. O lewa e mau paolo i le tamaita isala e. Rongo winga, ua iai lo uso o kanga i isala e. Wa iai o wa afu i ngai isala e. O le ale kua inga. O le ale tua inga tūlanga fu i le i lo fai a inga tua i le na i tua inga i o i tangatangi o kanga ka le kau ke ka uor ka kaurungu upa ia. O angi hanga fu i fa a lea manera tu fu i anga nuu e te tauna e tau sisia ma mea fu i le iaso fai so o fai poiponga o maniu. E se fai kau vari me nga vai nga lau sunga sao. Whaftai, o le tūmare anga a le atunune.
I whai asina ese ma le tūmaranga nuu o tātou. Onga kere ngā o le ae whao ngā malosi te rei a Isara elu i le tantonunga rea whai utaia. Whataitainga rea ngā whai atu mua o tauninga lotu. Ei. Ere peo i tātou sa mua a tātou hoi asa i lotu. Tātou mero lotu whatasi ia tinao ta mao ia ma whanau. Me o i nei Isara elu te tūmareanga whai utaia. E ese lavare le tū o le manu parupo le whaisa. E ei le tapu ai ngata mā. A o reisi tū e ei le tapu ai ngatina. E dem whai ona whai lotu pe whai sauninga whaatas. Pe o le tūna mareanga whai utaia. Ia marasira fia hore a sia tatu atu nuu marau whaafonga. Oi mātou nei Isara e tolu a mātou sāpati. Sāpati mua o le asfaraide. O le sāpati rea ale au alapi. E por au Mosalemi o Masani. Sāpati rona lua o le asto nai. Le sāpati rea Iutaia. Pa Iutaia. Ia ma le sāpati rona tolu. O le asare o le sāpati au kerisiano. O fea lao sa paki ia lea sa paki e lau sunganga masiau whaletua fo. O feo sa paki e koru le ke au ai po le te pe te whanga umale tō. O mo le sia fia lau sunga siata ia o le sa pati rea ale au Iutaia po le au tourist. Ia ma le sa pati rea tātou kerisiano. Ona o te le malama ma o i loa hoire ia tuma ma sa patia paala. Ei. Ai le taimi e ke harua kua i kaimi o saunginga. E kau wha alapi aku ngisi hao e fwile le pe tau mate ia ngō fiele o e se alapi. Mwhainga e kau saunua mai vaenga le. Ao le hafo ia whaifo e loa o e o Samoa pe ese mai. E ni whainga pi tau wharongo doi pi tau e se whainga o e. Ia ore amatanga pato au tau nuu mai nei. Ia winga malangona nga o tangata. Ai pe tau alu o paisi umi ona au mawai foi nei ia. Wang fai foi ona o tai rongo fie. Ia fo linga maanga faa ale tangata alapi ia ma le tangata Iutaia. Ia wa foi le au mawai nei. Ua tele ai nai loe to tele o tangata. Ia le mea tau o Samoa. Wai a tau atu. O au e sau mai Samoa. Ai fai po Samoa e tu tonu Mexico ia ma tunu ua e kau fai meu Filipino e Samoa. Ia ua uma wha makala i ele. Hei tu o lalangi e Samoa ia ma tu foi maanga tato atu nu. Malo whavitai. O ngai au whawisilia, walang o mea ka ke vai ngai usila, ma Australia. Ai le lea whawisilia ku pe lau sunga sau. O le ale tu ai ngā wai kere ngoka vai isi tama itai alapi, o i ngai sala e rupo whaingoa i o i nai le Middle East. E ufiufio la tau fonga, e kawa foi lele. E ma whainai tau whamatala mai, po kangaka a koa i ngai sala e ru e kawa o la tau fonga, pe ia ingisi ka mai kai mfaianga feo ai faari fo ringa ile mfaina tau so ni melvanga le a ole a foilo na mafuanga O itu a inga a tangata ia siata e taba fo ringa o fine ma tamaita o a tole o le au arapi na o le au arapi e faia le lato tuna ma le lato wanga o le kavaina o fo ringa. A se maramana o tangata i le tūlea. Pei o nga tō tamaita ia ārapi. E le i wha ipo. E le i whai a inga.
o I. la tōra na o ranga ai kama o ia la tō ko ringa ia ma ma rei tu a inga leo le alapi Mosalemi. Wa e alapi Kerisiano. Ia. E ai foi alapi Mosalemi. Pero rei tūna au Mosalemi. Nai whaia ia tūna ma le anga na kava uma ia la tō ko ringa na whonga te ino atu. Okay. A o le sila vaenga le au iutaia ia ma Kerisiano e whaaria fōringa fo i ma i aswaiso. Ia ole au iutaia o whawhine ma tamaitai iutaia. E la tau te whaia le hape o i te sauninga i te sāpata. O whataita inga o le tina Samoa ma le tamaitai Samoa. A o i le lotu. Whaia o la tau pūrou. I. A ore whine ma le tamaitai Israel. E la tau te whaia le mere le wipi o le kol na uru whapipi. E whai mo la tau pūrou. Pea la tau te o i sauninga o le sāpata. Ma lo whaavitai. O le arenga ngana i te tala noa ina, a me se voi lua fiso tainga me se u wharitua. Ia pena o le ngirisi pe o le mea lau sunganga wa le wha a lapi. O le arenga ngana e wha o ngā tele ma e community keita i nai to tele. O le valus fulpasene o le atunu nei, e le malama i le ngirisi. Ia le taimi whatoa au tau nuu mai fo i nei le atunu. Ia sa au wai atu ia o onga ia mase po le kosle e a o ile le ngana pa Israel. Ia o feo lolo fo ima le malama lama ma le tau tala i le ngana le atu. Na e mo mia tere i taimi o ngā ruenga ia ma feso ta inga i mea iso se mea lava e o i ei pia o fuere i tangata e le malama lama i le ingilisi. Ia, longo wingo lau sunga o le ua le leia, ua afua tu le lua fisu ono, ua monia, ua fitu le varu tau sanga pesa o lau whaitau ia le umitaruna e malangatu la isa la eru, ua le leila lau wha isa la eru lau sunga, o saunga lea. Ia o feo lolo ai le i o se peta o se le nei tele a o mwhaiana communicate wai ngare te so ta i e mutangata. E mwhainga wha e mo maisi ngā uka mai whai upu fu i lele si o uso sau. Le lau kaunga i wha Samoa, kuru whai upu. Ai wha e mo mainga si ngā u ka fia wha longo no, wa lupu monu, kei rei wha longo se nganga i sara e. Ioi. Ai le lau whai atual whai upu lea, ai tango e tau ma whai fu i lele whai maisi ngā u wha Samoa ngā ore, ngangana wha i sara e. Ia, wha talo wha atu, si o tātou watu nu Samoa, ma lo lava le mai moa mai lunga le Tautai A'e le nei fiafi. Shalom, akor mispaka, ve anasim, מסתכל ושומע Tautai A'e כל אנשים ומישהו השומר Tautai A'e עכשיו שאוקיי לישראל בשעה 5:30. שלום. Surely, e ro la fa longo gu lo sungari sao. So le wa e mo ai fo i male accent fo i le fa isala e lu. O me foi la le e lo sunga ka fe ka wi fa fu se inga ai o ke o ro e la e fusi mai lo uru ai o so mai au menga. Makua fa pe o le isala e ru ma yo yes. Ia, se fai se tantala. O lea mai se tūlanga o le taua i sala e rum Palestina a o lea fo i lau nofo i nā mare mai taua tu i lea fese se inga. Morva Syria siata o le
O le tau o lo whai nei o lo whapea o na whaawau. Ua ova mare afa o le military po le amia Israelu o tonu nei I kasa. E rangona foi ua tau sirafia mai mo I lungo o le media. Whapea o na matua whareanga ina tonu o kasa po te tura Palestina o lo whaiere taua. I o le tura o te nofoa. E re o mai e ia le mamao o lo keki pea ka whanga mai fo ngai I le kure kasa. A o le mere e whaima mamawhia I mako le au mai ro. E whia rau e ka ringa siaka rea kungu ure o Yemen. Ia o se atu nuu po I Arafi. Ai peira o Yemen e taura lata mai le ture mata lea o te nofoai. Peira o ingare e fo I le si vaenga o le au whaku whawela. Lea e whaima mapa u mai e ngai ai lo keki I le kele o aso ia I mako I le kure ma o ke nofoai. A o runga ia I le mere tupore tau o lo whapea o na wau lava ia te taua inga le military a Israelu ia ma le ritūrea au Hamas o le au whatupu whaalawe lawe. I le amatanga o le taua whatua amata mai le aso mua mua o le aso fitura o ke topa. O lo whaamauina ai lua se lau pas furu ono ia tangata se tseni Israel. Na whapea ona ave whaamarosi pe ave tangata taua ina le Hamas. O le taimi nei na o le se lau se furu le numera o tangata. O ni whai ona toi whaafo I mai. Pe ama le tolu se furu ono ia tangata o loo toi e tonu I kasa. Aro whapea rawa ona whai o sa whainga Masu e pea ele ami Israelu ia tangata nei o Israelu o toi tonu o kasa. Whapea foi ona whareanga ina ia no whaanga o lo i lau whaatupu whaawelawe. Tina fia rau sunga asiata o whapea ona whaarau I loa whaarau I tele I rungo televisia Israelu ua maliu ai ia le sui taitai o le Hamas. O le suafa o le alii o Aruri, o le second leader rea le sui taitai a le Hamas. Ta whapea ona pasiotia ma waswaia le ame Israelu I to tonu o le panona. Na maua mai lea tangata I tonu o le panona. Whapea I ona umailona ola I oswhainga a le ame Israelu. Toe la o le taitai o le Hamas o lo tue nei le ami. O le suafa o le taitai le o Sing War. So o le leader nga a le Hamas kongo kasa o tamu whaipea ia Israelu. E su ma ia maua lea tangata. Le aso nafina whapea na whai le press release a le palemia. O le palemene fo. O tau waima ma whaise sau noanga le ri palemia. E le fo Israelu I taua lea. Te ia wanga na ua uma na ki lia pe ki dingi rau whaku whawera. Ia ma whafo I mai fo ia tangata Israelu o whapea. Toi tonu o kasa. Malo lava whaptai sao. O le fifianga o lo uloto. O le fasileina le na isau noa mai anei wha mai e whaisi mamau o e mawaenga ie. Taru sia fo o lo tau mamau ina inisio tātou. Ai, o le fisiri o ke fisiri a kuai. O tatia ia la le vaenga le taua. Ai, o le lau va ai le o langa whaiso o inga isa la e luwai. O le upure mo ke whanongolongo ai.
O rea kungu rea so le papa apo mur ke no kaimi. I fo ngale meo whaaravilavi tutupu ma. Ai, o le ala o eva ai malou o langa le wala lima re ongo fiku kausanga wa eso i fua ina. Fo ngale o yo se, o le mele o le maliu po le feoti o tangata tu lou. E sera everyday o se mea o aso fai so o nga me ngā kungu pe e se tupu ni whaaravilavi whapena e malili waini se o le asa u maitau. O le whawhasiria si ata e sa o lei lava. O le atu nuu nei, o le atu nuu o taua me si a ima. E re misi se tangata po ni tangata e maari viu ma fasi o tia i le aso. Ona o le toa tele ma le o le au vaena ia rau whatu whara lave ia po le au terrorisi. E tele lava e re misi lava ni ia niusu po tala voina e tala fōu mai dunga de TV. Ale o lungo le senta i Tel Aviv i o Jerusalema. Pei o i tū rawai e tele ona tupu mai e whaarawe lawe i aso paiso. Ma e tau tino atua si ata e saore le whamtaranga lea. E iai lava tangata maari riu i aso uma. Ona o le tō tele o le au whaatupa lawe ia matangata fo i o pea ona e loto ai i nofoanga whai tele. Ia ma o le paure e mea na whate ia i rea tunu ona o le amatanga leo le taua i rea so fito o ke topa peise whaarawe lawe ua pito sili ona matu i amato tele tangata umaiola tau soifua. Ai mo le taimi nei, ua pei ua toe fo i lava ia tangata nuu i le masaninga i aso faiso ua toe tatala umanga luenga ma ua toe po i lava tangata e whaiala tau whi au masangi i aso faiso. Ai a whapeo o rau sunga po nisi o fuafua e asi mai i Israel ni. E whai lava si whai ngata ona o le tūranga o roi ai neira tunu ua matua security a koa lavare atu ma ua whaitete na ka hoi nei ia whemaranga ina i taimi nei. Malo whawtai uso. Whawtai te lea ono o le taimi fo iau mana ia le tā so tainga. Ia. Uono pa uia te au. E to fiena yo walo sao ina isi i Israelu le nei taimi? Mo whakasiria si ata e tō lua si ia ma whanau o tama uma e la iti e kitu tau sanga re matua e ono tau sanga re la iti. O le ale ngangana nai te tautala i siau whanau. O e whamanatu i tamaiti le wha Samoa. Ia ono whapea ona ma whaonga ina masua tō lua ia ngangana e tonu. Pe ore ingi risi e taumwhai e au ai whale ia ore ngana wha e peru i le aonga. Ia me se fo ia ore wha Samoa e au ai tonu ore whale. Ia. Oh, tai le lei. Mana i tele. Awa o le mar wha Samoa sou whare tua. Wai le lei fo le malama leo o le tinai i nai au palau vale nai whaima whaita mai ti risi taimi. Ai, o le ale tau o le soifuanga e whainga kau karakalangoa mai wai to tele o le a tau mawhai fioku nge Israelu o no o ema malau whaalau i loa mana ia mai o Israelu. E ara kau o le soifuanga ia au kouari. E ani tau o ni mea ai matulanga whapena. O te rangona si ata tau whai tutusa uma tunu o langi tau soifuanga ro ia i mei. E whai rawa si whai ngata o leo langa i mei o na o
o le tūranga rau e tā ua, o le tau soifuanga i nei e whai la masinga taunga tāra i tiki o soifuanga Mm. i nei rea tunu neki. Ia, Oh, e ono. ona tu sa lei lava i sa ra elu, ma o tau i nai New Zealand ma o sa tāria. A ele whai ngā ruenga pe te re ngā rue. Ia o lona uinga ua wha inga oe e le mawhai ona e survive pe Okay. ia se Ole talanga ole tupe le tupe fa nga auto Israel. Ole fo le tu nga te le pe fa pe avini i Samoa ma tulanga fa pena. o le tupero matou whaanga ina nei o le shako. Ia be o te rangona rā watu se whātei ta inga ona e whaima malafo fo ia se reni i Samoa. Ia. Be lua tā rā lima i le tupe Israel. O le tā rāna i Samoa. Lua ka lani masu senge shako Israelu. Fato atasil ta la Samoa. Tasil tā rā Samoa. Oh, okay. E fua atu ia i se leni ia E whaima mara foi Samoa. Ia o le mea rea nā watu se tala whātu. ia. Okay. Ono winga la e te lele value o le ta la Samoa. Pe a fua ye il fa lingo tupe. Ah. Ia, tā o leki. Okay. Ale si vai ngale ando fa si le tua. Ole ale tulanga tau teknolosia te o tou Israel. E tulanga ia e sawa le tulanga fa teknolosia o tou pe tulanga o mea foi online ma tulanga fa pena. Ona o le atu nuu o tau o mawhiwesi a ima. Ore tu tau teknolosi nei asiata ole matua le nei lava maalos. E ise whare tonu ore o mea tau internet. Ia maso se tu lava wha teknolosi o numero tasi. Malo va tai. Ia. A vel ne ava no. Fa tai ai nei o tonga mani so vang fa pena ai watu lava no ne moria na yo lo fanga i so ai ngai sa mo me se fo ni so e te fia fa malo ia me fa tai le fiafi. Ia o telefona ua la fai o i le nei tai o la sauni fo ngā ruenga. Ai mo le nei ava no ai te fa talo fa mai me fa malo mai ni se mo lo fanga ni so no ainga. Aftai se ata moria tu lavare faftai lau fetalainga ona le ava no foi pa auro mfaena ma wese fa tata no anga i lungo por kalame le Tautai A'e nei afi ya moli atu ya rofa anga i nai o matua i solo se matou fa fe ngainga e kare sia e fa kasa re sunga ya sepi ngafa e malfatua ya me fouman no fa alo le ngata foi le tamama tina matua se o matou ala fanga ia ma wo ma pa anga re Tautai A'e le nei por kalame o mfai on tatou e fa so ai ma ai tara mai tu e fia lalang pa tai lava more le awa unanga i lau fetalainga siata ia fa pe foi ona mori atu ia fa manu yangai i le fa tonu le tatou Bluwave po le Blue TV ia ma le au whainga ruenga ia ma i rato uma ro fa pe ona lango ina ma muni mutai le nei por kalame o le Tautai A'e ia whaaftai lava more awanoa siata le manatu e ore a le ngata i rea i ira tātou sota inga e koe inisi mea fau e tupu mai lumana i ore a whaape lava ona longo atu lau whetalainga.
Malo whaftai tele lau sunga whasawina. Ia, tu sai fo i o lo sao, i lungo le tātou poru kalame. Whaafitai ai le longo pui ali ina o le tātou watiru. Wai lai le manga ia ua to a tele tangata. Te ala ua ke lero la tau mala maanga i ngā isala e. Ia, ma le nuupa ia pole ai pa ia. Ona o lau motu ngā awhale ne fiafi. Ia, mato te talo tu fo i mo lau sunga. Ioi, o no le atu nuu e tele hei tau am whese se inga ma le mea orkelo me papa i pase mea muse mea. Ai, ia ao la vea i o le tu, a whai e kolu sa paki i le vai asu. Sole. O kua inga o langa kongu anga i ka ke fia o lai. Loku whaasoro a kua. Ia ai, whaafitei tele molo usau lunga le proklame le vanga le fiafi. Ia awali tia le tua fufuanga o te toe, tātou toi talano foi, e maua yes, e whaawau pia maua nisio tātou fsota inga. E foi nisio vaenga te tupu whaafua se imani vaenga te fia manatu te whaasoa mai. Ia, whaailo mai. Maua lava loua vanoa, whaasoa mai e foi runga tātou proklame am le fiafi. Pone toro whaanga mātou New Zealand Day, ia, ma Samoa, ma Australia, ma Amerika, ma so se tafor kerope. Mo oe, ma le tau vaenga to esfuru ma le whaa. O to ma la vaina, ile aipa iai Israelu, soifua mo le nei e fiafi. Pa soifua ia siat. Haftai. Ia, kare maa ngai ora kako fsoka inga marsunga ia whasao ina seti. Mai le no pa ia pole aipa ia o Israel. Ioi. O ko wharongo no ule ngor piko ngu orka malo, ko kiki ape o saka wari. Ko kiki o ko wharongo no ngui ngō piko ngu uia ka umer sunga ia sao po whasao ina. Soli. O ila o kauloa. Pe ia la mako whai kusisi fu. Pe ia o ngisi e malanga mai isala e. Ioi. O wharongo no ngō ngai mat piko ngu ngā o Yemen. Ioi. Ia o Yemen pe ia kaula kalaka nga ingale i fia. I saku fia. Tatu porka ile malolonga. A foi mai, se sa ile kua. Ia e ile no so ta e tu sunga ta mai ta ia Lise Marie. Se iso atu pola tato update man leva ngara fifi. Ia ai mai. So koe foi mai ia o ile lenga e le fia fa karangonga mai ngai sala e. O koe foi mai ia. Ia mai tato fa salunga business nei. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
Kai me o le wanti lea ua se furu ma le 5 minuti o te ai nei le tu la e 5 i le tautua whaawa walau Blue TV. Ia me se fo yo le porokalame o le Tautai A'e. Ia fai varo tātou watiru ure dei fo ia fiafi. A tūru whaafunga maua le tātou watiru. Ai, koe fo i meila utala le nei i le whaatanoanga ma le sunga ia whaasawina. Ioi. O le tāua ia o le whaamanu ia ngā lea tua i le fo i uso. Ngofo ma le keinge ioi. Nonofo ma le teine isa la elu. Whanauina se la whanau. Whanauina se la whanau tu o lua. Ioi. Talo whatu i le fionga e whanuti. E nua porokalame. Tamari i foi. Ia, wa tau foi ma le nei foi tamari. I se vadula tala a toi foi mai le sunga ia sau. Iyo, ia ita i hele au nanga fo i lea fo i uso. Tu loa ta uso fo i le fionga whanuti tourist. O tangata ia ke au akapisa fo i atau tala fo. Wale vana tau tua i Samoa i lea tunu. Tau tua fo i lana au na ma pisinisi sa tutongi fo i ana tax ma tau tua i lea tunu i Samoa. Ia, wa tau fo i manei tangata i la tau fo i tamali anga le tau mawhai. Ia ele kavange mai ele toa tele ma tūlanga o mai. Maro fo le ono sai. Ioi, maro le lava papale ma le sao are focus ia le tangata ia. Ia, maro lan mafuta mai lunga le proklame ne vanga le fiafifa a mese fo. O le toa tele fo i o tātou. O whamungu e ngā loko nge fiafi. Si whatula o tala lea. O le sunga ia sao. O kele masang iei. O sao. O se tasi o woma pa anga mai ale tātou proklame. Makala ngoe i kua ma le uso. O whaisi le vanga reach out to mai na ma whaafetai mai ona e peiwa maua se proklame e whaalongolongo mai meo loko kupu ma update. Ia, a mai lole malona loto. Malona nganga. Whamai. E ma whaingo kango o kuakungi ngai vaenga fo olo tutupu ia mātou. Isa la eru. O isi la ka ngaka iu ke kau vai kuai fo ima. Mo tau vai e tunga i o lantou. E tala noa mai le felengi mai. E felengi mai e te au ma tala noa mai. Ma ale wo vai ku. E mai stangata fo ile leo mai e mana na o mai e faile mea la lau te mana na o hai. Pe e whaaui mai tua. Ai mana na o mai e faile mea la lau ke manga nga o e fai. E le reira lo wha marurua. Kuma se whea kura ukara lea. Alu o e fai sau porokalame. Whaali ai lo mangaku malo loa ngai ai. Ma fai ai po ai fio atu e whaalongolongo iau mea. Alu le ye. Ai li se mea la e whaafelengi mai ai ma e edatu ma accept atu oi. Na e tau, na e a mai ai leo parkala whatetele ma e tala no mai ai fo ngare tua ma e tau ma fai mai ai e fai atu le porokalame le mea na te mana o hai. Ioi. Ia, me se foi la nisi o outou lea ke vai a kunga lea ko ke fai mai e tu na whaatala noa ngai leiso na tau. Ai ngā ora whai kakala le mele ke sau ngiungi mai ei, ngā ora whai kakala ia Sam le mele ke sau ngiungi mai ei. Ioi. Na pawana o le mea lea, ai au whai kungeila ia ke oe lea ke sau ngō mai whapea. Sau i ngā haru i Samoa, a vesi ngā ukupea se kasi e kokongi e se lo ia Sam. Pe ke aru wha mau si ngā upenge a pa se kasi ke aru fisosoangi ei i mau keise se lai whai Samoa lea ke whai kakala mai ei. E laki ai ongo mau ai se mea ia oi. Oi. E makua la ki ai ongo mau ai se e oi si ngā kalancha i longa i mau mai ia oi. Ole nganga le na. Le tate whai atu ai. E le ai e le o se porokalame whai kakala kako pa. O e vai le au whai kakala. O sawa e vai le au whai kakala ma le au seo e tala. Mana ia na. A oi. E tu whaasoa le le porokalame ia. Ioe. E amana ia umale to tele o nei tangata. Ma le tuofo. Ole au ngā male manu lau ti fo i o le fisosoa o le porokalame le ai oto mai nei nisi tangata. Ia e si la fia koe mea lai kukupu mai o. Ai ka umai fo i ai lo musu. E pe ke le roku. E tau mai lo wolanga. E matua mama o arangu upa ia maro wolanga. Ia. E u fai entuai. E mama o i o le ngu upa ia maro wolanga. No winga e fōringa mai o ele si e le fia fai tauli tusi pa ia. O kaika. O lewa no look forward le sau stamare lunga. Whaftai e sunga whasaoina. Mai le umai fo i tatu o wanoa ma sunga whasaoina.
Whawhitai wa lewa ngō ka fia whaikala. Po ha mingi mei o isa lai. Ioi. Po ha mai nei vaenga o tutupu ai o e mesi fo. Ioi. Ia pe au rei fo ni ki isa lai. O vai a koe maka o ka mai e ire mako office. Ngā o ngā ka umai ai. Ngā o ngā ka umai ai whaasauina. Sei vanga nā ila tama ita ina asiata ili ifayani a ingai. O vai a koe ngā pungo ngō whapengi ia o ka mai ila ko computer. E wani ia lea in mako office ala ure ka ua kua. Na matara whaatara no o lalo whapengi i uru o kama. Ngā whaafonga mai ia e o mako oipe le o pule le o na vere pule la e lokaronga office. Ai na ona whaafonga mai ia o orisa unoa ngā whaasau ina vaenga ngai whamai ai. Ia asiata na o naita maitai nae le ni ai vai le ulu vai le ulu wa pengi sa le vala agora fa finge ka fia ko ase kamo na mangsamo o kera no ngama o te lo ngona ma fo o kamo ia la o ma fo o kamo wa ai mi o kare ngo foi se isa lai ioi e paua si o fa ngonga wa i tatu tar no ye ngai me mo mengir mo mau skamo o sao nga paua le me manga ya uri o songo le o si mele fai mai isa lai ai ngao o lo le mo mau sao le mele a o le loku ku se koru sa paki ai a o le loku e ser meo ye kama e ser meo e kama e ser meo e kingi kama ka e ai re sao do ma ole aso finga ngalo ole aso finga ngalo awa a fai or ku ai ngasi kaililia tolu aso sa pakir vai aso lokuras falaile lokuras sa lokuras o ai lokuras falaile lokuras ko ngai lokuras sa aler waku eserme ave yeki nga eserme eru e loku oh my good boy elo ngowinga makuakili ase yo kili ase bebe singa un kupu yeme no winga e ko ki anga ngia mai nga paua so wa ako mare fa fiku wa so vai eso foringa menga fa so ngari ai ko wa so ai ko wa so fa kama 5 ai desi pico para sa ole me ala o ki fika va ko foi e si fa pe va so le ai ese o no winga o fainga komingo e uma saunginga makau kia e ale na vai la oi angale saungo mai la sau e ko kere i ruanga me angale fa makala mai ngai la sau e ika mai la oi le ke pisa mai i fa mai fa le umi for fa karanga maskamo sau io e ke ika mai ale rope ke o kuroa o ele se makua fiuro ko ru e kakarikari ko e ala wa e vai ai o ile au fai ava ma e foi ai la no ya mana ya ana ya na vai ya o to foi ile ele ni ainga o le bo furi le visa mo isala io o le kai mi ale nge o ele i fai se ainga o le tai mi ale ne yo no fa ala talata ya sao io e wa vakura o fokuanga su ero pasese wala ngale wa ka wa sekir ka ko free visa vo ile le entrance isala edu o no wingo le ala me fai o le kai mire ngai wa amaka nga e fa seki ma fai sao o yaingi ka usongo o yaingi ta usongo se to rua ya o le awa ku ka me kisuru io le na o le mawore ma so ta inga malita mai ta yani se o lo ia lava o ia le taimire nei o le ofisa o lo ia o lo ofia ngai lava o le tautani talia tupe o no maua mai seva no ia pe o lo umi lava le ofisa o le lo ia tulanga ia o le taufa mai e na fo onisi o moli mau manisi o vaenga ia awale
tau mo whainga o lea so e tūla i e lumo le whamsinonga. Le alae tali atua i lava le tūlanga a whape vavi furu mai. Ia waseki ka kou e oso i loa mari tātou whatatanonga ale ai. O le vaenga nau atua i na ia tau tuli matai se finga ngalo le tamaita i alisi. Ia e tu sai fo i o le vaenga sa tūla i mai lea so wharaile na tenei. Ai ka kou au tatu tali ala. Le wa e kaya ma e a faiso ko odua. E le se mea la alai fuanga e meri fo ia sao ma e su e fua o. So ia. Ia se si ke wale sa o nei ka risi no mo. Ia se si ke wale ka ape ngi e aru ka ape mai o. Ole so na fa tau toi nai ia minister lango tolu. Tato update me Samoa. Tolu tato minister lango le sa fa tau toi na fo ilu mor kabineta. Ile aulia na lela. I se sauninga fa pitola fo kabineta. Ole to fale ngoa metu ale vena ale. Wa vea nei ma filifili o ia e vea ma minister lango o tiute matupe maua. Iyo. Ia le tato utiro. Ole ma to for minister na o tau veina le fionga sui pale mia le fionga juala Bonifacio ole la o minister lango ile to file ngo matua ya ale vena ale ya ma minister lango ole matanga ngo tutem tupe maua ole se tato minister lango ole o se mai ile to fa mo o si pu mai le tu ma lo va afonoti o aveo ya minister lango matanga ruenga o nga luenga ioe Olo tuai le foi mua le fionga ia por tofa olo a fo fiti va ai o yo le minister o nga luenga ia ai fili ai loa male minister lango o nga luenga le tofa ia mo si o si po mai o le si tanto minister lango anto ia ile to tolu o le minister lango la sona de la ile uden le la o le use mai le tofa tu ana si ile ota Ia vea o ia ma minister lango o le matanga ruenga o leo ma fale pui. Le matanga ruenga o lo o tula iai ia le fionga ia fawalo le fau Harry Schuster ma minister ia ele to nama le laina le sa vea fo i le fionga ia fipule ai. Fai matasu ma minister lango pe tai ia o swinga fo ina iai fa to fala inga le fionga je mai tai pale mia. Ia le o sui tula ngai la fa malo lo mai iai le fionga fipule ai fai matasu. Ma le to finga o minister lango o le mtanga ruenga o leo ia ai fo tua i mai ai le to fa ia tu ona si le ota e sui tulanga e avea ma minister lango o leo po le mtanga ruenga o leo mfare pui o le ko lea to lea tu lona o la tu tamali anga o i la to nei na amata mai le HRPP le pa inga le nei peitai wa lua isu tanga le vatele wa silsilantu ia wa esele me wa yai tu sai o le fato fala inga tu malo na o mai ila to no le parliament o le ala le na to fisiringi ai le fina ngalo la tu malo ma au afaita si ai e to fa solo muri esi ma fa ma vai esi ia ona to fo ia le fa la to finga palo te tu sorta tonga tu la fono tu mau na to e manu malo uma mai ila to ila lo fa malu le fa tu ile tu sa mo utas lela ele I uma le paia inga ringei a ua filifilia ele fionga le tamaita I pale mia ma le kapeneta e avea oni minister lango e sele ma kango fiole e sele ma na ia fo iole o le journey na neita mali a mata mai le opposition o ese mai ai ona wale fia wale o ngatasi le futia ma le umele to e foi to e fisili tu malo e fa mai finga ngalo I ku malo fa ma vai ko foi le mai ko fai ko paro ka e tu sa io le tu la fono tu mau ko foi lo ku suia o la to fa malu no mai e to tonu e ala tau wala mai finga party o le a avea mas sui foi ngale tau va tu fa tu le tu sa mo utasi po a finga malo lo tu le mai manu ia uma mai ala to tau mo finga o mai tu tonu ma faa wa lava leala waifo manu ya tasi e peyo le asole nei ia ina ia faa uma tu to e tausanga o le paia inga e avea yo ni minister lango o le mingi skala le ai o le ua
au te loa mai minista o mani tolu. Minista lango nge kolu. Au te loa le mingiska lango piko I pisi ya male, male teleo, le mata itu, le mata watu le atunu male vevela o kulango o ka oko mai ilanga makanga ruenga le watu e fai malango lango. Ia, o le makanga ruenga o leo. Iyo, le wata o mai ai. Ia, le to fai atu wan si ilota. Avea ma minista lango o le makanga ruenga o leo. Ko foi mai ai mata upule. Ai o le sita tu tala o toto. O le ua PacificEzy la foto no parliament. Tawala mai se tarusanga le fionga le minista o ngaluenga. Ona o se tu ua inga. Ma se la fonga. Na o mai le tu ngai tawala mai le tai o le tu ngai fa pere sui tai. E ta ua ai ma tu ua ia le fionga le minista o ngaluenga fa pe o lo iainia na share. E se tasi o company. Tau ele tise tu tono Samoa ta wole green power. Iyo. Ele mama ile fionga le minista o ngaruenga fa pena foi le minista o fa toanga. Mai se fionga te i pale mia ma le markapenet. Ele mama ya ilanto la fonga ia. Ona na fa malele tu tonu ole palemeni. Lela na fa tu ina i mata pa. E se fina ngalo o se fa tanga le fionga fonga tala ina i fa tu ina se laf. E ta pa ai fa mau monga ia. Ai manga kua foi se fa kura o kala le. Lela u pasia. Le upasia ma ufa tunuina. O le fatu langa mona solimo matie to eta wa fia ile pale mini. No winga ato ale masina le malolonga. Mai le fai unga yo le fa mai ina yo le tongo le tala fa por tupi. Le na fa mai ina le sonnafi. O le solima la mati. Le la u fa fala inga lu fa ile pale mini. Ma o le foi la utu ina anto to fia si komisi so eso. E fea ngaila mane mata upule mane tua mai Samoa. E faisi mali e koe onga o melea. O kou mai kau mai o I kou ngualeng kau mawhai al vaenga le HRPP e whasa kau roi la auli mua. To ai ngā la fonga tonu lava nei. O tautu e mana tua mai fo I le afi vo I lele. Le afi po se pusa aisa po le halavar kulanga. Le ana sau no ai le fionga le whaipule. Au ngā ngai fo maunga numero tolu. Sunga la auli le mali e toa. Pa ingan ke aku nei. Aina matua I laua lunga ai ma matua I su e a whakapiko ai. Ma whaatuina ai le lafo, ma whaatunuina ai ele pale mia. Sa ele nawa I taimi. Se komisi su e ina I o lantou matua au ili ina ma su e. Ia waki e o le afi po le arke leo le afi maa umakulanga whapena. Lesa au vatu le sunga le minista o ele whaipule le taimi le na. Mana tua mai, o le vaenga konguanga, lenga makua ioe. Lenga makua hau ili mga kua fo le launga o le whai unganga, tuloua. O le launga o le whai unganga, lenga tupu ele venga lele. Ile ioe, tuloua fo, ile tupu tono le palemene ile sa tau ma whai e tō lau le unga, o le lauinga konga, le sosu enga nga. La fo le mele ia ka umai au kou. La fo le mele na tupu tonu na te mile na pe ua mae, le sui fo ile mai I le moteri sala fai fu le na tai mile na ve masui fo vitalai ma ko I mai le laungo le lipoki nga ia le fa ke ia I do ile o le afu ring si Singapore le le lipoki ko ngala nga fa pena u mala le mele o tupu o le mepi ko siringa mali e la o vai tu nei me tu le mai pe afa pe te muri ta ina ne yanga o me nei. O lea la ka waunga koe whāri mea ngā whai mai e lesiku. O lea koe whaasasanga mai a lako. E pei o yanga ko kei roari menga o whape o lea fu yanga si singa e o si sui fonga whikarai ngā kai mili launga o ngāri poki. O lea la ato e whaasasanga mea nei. Nea o si whētua. E sa awale upu wha Peritania le what goes around comes around. O sa onga ngolu. What goes around, comes around. O le mea e ke fua I ngā koe fua I ngā mai. E mā fua le tala. A fua ngei le sāwalinga ngā saua I ngei le whai ngā mārore ngei. Ma mea na tutupu. Sole.
e matua ma o whalukaluku. O mea uma na fua inatu. O leo waka vai a kunga. O leo wako e whesasi ai uma ia ka ngaka ngei sa i le malo mua le pale mingi. A leo wa toi whaasanga uma tua i ala tau fulu le au, mamata o le au. Manga kua mua sa kau mawhai. E ave le whaamasingonga. E kukuli ngai whaipule mua. Ia, au aku whaamasingonga sao mai ai ngale ki ngu maolo. Tu loua ia minister. Kau mawhai e whai se su enga inga ia makua whaasa kau loi. Oi, before de su enga. Kau mawhai e ave le whaamasingonga. Inga ia makua kiri ia inga ia sunga la au le mali eto. Uma enga ngā pele ngā mapu whaafia ngā ave le whaamasingonga. Saure kati, e mangu malo ai le whaamaungia. Toi tau whai aku la i orku le i aku whainga renga whai aku ai ia le awhiringa. Whai le komisi sue. Ia ai whaamawai loa mal. Mate ia, mane tua le porokala mea lea, rungo fōrea, au ka whai. Lea na sao whai atua i le minister o whaatoanga. Au le imai ale tausanga nei le maa whaatalonoanga mai e sau noa ma whaapeana upu. Nga ova ai akua i le akalala akupu. Ma losi mai le musumusunga le nganga pa ia. Whaamawai. E ui le ngau mai o si uso ya olo, si ona uso a minister ya olo, kaimi ngai le mingis kam whapea mai olo. Ngofo uso le aka fight, let's fight. Let's fight back. Ai sa ngoa la ule mali to le wa ula ngonga. Wa kaungo whaamawai manguele i pare pomule la pa. Iyo. E ke le yo le pomule wa uva ia kunga. Le la pa mai kungu ia ke. Therefore, I must and I have to right now resign from parliament. E sili ro whaamawai. Ngai lo le umanga e nganga lau ma ave uma ia whelafulafo inga ia. Ai kongi mai ma whaaku mai le lafo. O le a whaasalaina oe. Mo le tolu ni tausanga ma le pale mene. Ia, pero mele leng whaasalaingi kui rei pamni mongi le nga oe apiri koe o mai e fo i mele ingi. O le mea tonu le nana matua nga vaai mamau ako ia sunga laudi. O le pomu nga le la pa. O le pomu fo i lele o le sau o le whaasalanga. Ai mana tua fo. Toe a oseanga. Koe ongo e a masinga. A makale. Whai ngā paroka. Ai ngā sila fia le e la audi. E ongo pare pomu le la saungi. Wha malo loia po se kausanga po se rua kausanga. Which means he will not be entitled to run again. E vai kakoi. O le akaranga. Anga le resign. E manga i hoi le sila fia kokile. Anga le wha mawai. That's the only way out. That was his only one life chance to jump out. Jump off the boat. Ia punga i fafo marewa. O le resign. Anga wha pea e kau mawhai pea mangofo pea. Se i wha sopoloa le oke ngia le mauka. Wai le halu le oke ngia ngai le asonga. Iyo, ka ngofo ka lo fatu la vai ai. La lau le tautalai titi. La lau le fia poto. La lau le vaai. Iyo, le whaaloalo le ava. E vaai ka kou iei. E o ai awari ia wha whai pule a kuanga ngafi. Iyo. Alanga ai ono la ua tiro whare tangata fo i le kulou le soifua. Ai ngalo ai. Nga mua mamau whai pule la auri isi o la kou makua. E nalana ta whaasua atu le vaenga lea. O ngā e fua whaare maa whau. O mea uma ia ngā kau ai e whai ngā māroku ai. E lawe o mai lei. E tato whai ngoa inga mai lei pua ai e pisa waranga renga kau mai lei pua ai kongo le paremingi. O mai lei uma ia ngā kau ai aku iai. E le i lawe ai na matua mata, na makua mata i tuina lava. E la auli ma olo ma lea kingu. A o lea la ua koe uma mai a mai leinga. I le kaimira ngei. Lea la ua ora nei. E le fonga vitalai. Le kai o le ikua ngai malangkama. Se i o e au mai wha maunga. Ma wha mau nianga.
o share a le mingiska e le kampangilia o le green power. Sila nga ngā lau warunga le lakaku o le mali e o me ka kukupu mai a. Ia ai kalo si e o lata te talo. Kusore mele e nga o amakanga e le ngi fai unga. E na o amatanga lava e le ni fai unga keise si e ka gewa e kuai. Whekuai a tau fua whare mawawau. Nga o amakanga e le ni fai unga. O le vevela, o le manai, o le feilafi, o le lololo, mai o le amakanga o keises. Ai uma e ngar fai unga, o le boring ia. Ia, tatou wola e koe highlight mai nei nisi maenga ia. Oso mai ia, le keisi ngā mua le kele o mau keises i sua lea, masua lea. Anga papa a, ioi, kua inga minga kuila i pā. Ia, wha mai o whaanga oie. O me ka o whaanga oie, mingi skao ngā luenga o le wha private o le number plate o ka avale al maa rola mo meo wha ala tua, bla 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 bla. Ia punga mai lunga le mingi skar ke minga. Pingi la ka tau i kot, wa uma fo i alofa. Ia wa upuaya. Wa uma fo i avangoa ma mea uma lava. Tea foa la pingi la su oe. Ai va ai la ele. Oh, i lunga ka ngaka. Yes, 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 E o feo iei. Pakoi. O feo iei. No, and I'm not blaming ka kero fea kulan mingiska. Wala nga ele fa pe tangin mingiska e aver suol mingiska ko alul mingiska ko su. O feo iei nga mea. Ia aka fasiri aku mingiska, pe aka fasiri aku ia ilako e power kadi o le aile ko e mese update mai ko. Ko uve ka kala fe su. Ia oso mai lea mea, pingi mai lea mea o ka wha aia kunga, sau runga wha o lea whai lea, malea, umakua moro au. Mai lea pili lea ingi. Ola se levanga reserve. Ola ua maua lei unga. Ola ua maua lei unga o lea pili lea na whai nei le melenga koe o mai e te tontu lea pama. Marimong. Arfe City. O feo iei lei unga. Ia. Ola e wha leo leo. Pori unga nga ninga whai ngai pala langi. Lai wha leo. E tatou te leilo umaa. Po Afi a sa wailing hei. Le wha leo. Po Afi a sa wai kongu wha leo ka alo. Maranga lai reserve. I le whai unga. Ma lea noa i o le mau keise se matulanga whapena. O le e tula i mai. Ia e i totonu. O le whai ngā malo si o tātou paturu. O vaenga la na e pi e kauru malia i kerea kia. Ia le tūlanga. Lea e taatia mai. Ia, e Samoa i le mau keises ma tūlanga whapena. A o le mea piko sili ango o fia akai. Ia o le ala ua toi tutupu mea ia. O le tāpao ni wha maumonga ma ni wha mau nianga. O mai la ia le o le tātou update. Se wakuru kala le. O mai lo tātou tala noa la ia i le vaenga le ia Samuel. O le lava o mai le so, ia le na, e le o iai se tūlanga a mea o le peo li tua, o lo o iai ma le tautonga mai iai. Ua langa langa ai le kele o mangaku, o le langa langa le te le o finangalo. O wawai tu fo e o ai tangata, e o ele lo ian na file fionga ia unasa unisa polo. Ua makuange ngefu fa solo ako. Tangata ata mamai o le tūla fono, e whaawasenga, po fia kongu ua feli wa i ai le ulu mawai ma le mangava makaringa o le kula fonga makuru fa fonga na tunu. Wa matua fenomia i lava. Po fia fo i le kula fonga e sao. O ai fo i o ngei kanga kaka mamai. E mongi ro la kou whaali liunga o le kula fonga. Lau tala lea. Lau tala noa toa uia ia ufa kake kalangua tate alu o tafisisi. Kelo, ai ufai fo i kau feika mailo ia i ngei i Manukau District Court. Loia Samoa. Loia makuaka mamai au loia. Ai fai makua feika mai whapea. Sore le saua ia kau karakalango. Tate alu fo i lele tate tau sue. Po le a kongu le whauinganga o kula fongo. Mane tu. O ka ngakai ala kou ke interpreting ar kula fongo. Tangata le lalo le whaamalu o le tula fono pe o loia o whaamasingo. A o leo kuso enforcer kula fongo. Ono wingala le ka ke whea kuai.
o fina ngalo o maunga ngai lo ia o a fo I lo ia I Samu. E matua te I umai le kwa ngā mea wakula I mai. E matua I te I umai le fe furi sai. Ma peye inside out ai upside down. Ma overlap sa o isu. Iyo o le akor kura fongo le wai ai. O le ale wingo lau tala. Ia le ngā. It's a black and white. O le ua loka le witness. O le ua loka le witness maka ofi. A le sa o loko ka ngaka a le fai mai e loka. O le loka I lungo le defamations. Now my question is. Ai se alanga ko le loka ia. Le kenge le nguku leanga le sau mai Amerika. Ai se amena tau le loka ngai le defamation. Ai se amena tau le loka ngai ia le sika maloa makua le ai le makua I le ngasau mai Australia. Ai se amenga le ka loka I la ngaka. Pe a wha apea o le defamation. Less than 3 months. Lai sa pela mai e kula fongo. E wha fale pui ingi wha ngi morianga wha penge I ongo wha maungi inga. Ai se ala le mea ngare ka ofia I la ngi ka ngaka. Po le mea ea si wanga ngau ka ngaka o le HRPP. O tangata o le HRPP nga wha sao mai la ie. Ai se wanga ngau ka ngaka le lango sua le whai ngā malo wakula I mai. Na matua tau makua I kou kau ai ala. Iyo. Wala ka wa ai pe yo le hanga pe yo le skaidinga nga le ka ke vai ko fengo le mea. Iyo. E fetu na la utala le. La utala le tate fai atu. Ile su ile I tulanga umo nei mea. Ai se fa fekai o ke fa fekai. O ke fa fekai. Fa fetai ya fo yo no le tama I pale mia e. O longa finga ngalo fo ile le malama po lona fina ngalo fatina. O lo a kongo lo li maka ika inga lava ele ngator fato fala inga. Ai o lo li maka ika inga fo I yala ole. O mea te tau wa yona fai. Ya. A ola ukala mongi leo ke fai aku ai. Anga kukupu mai mea ngei. Ana tutupu mai mea nei. O lai pale mia kuila epa. I'm telling you the truth. Ele ai masesi o kou e sao. Yes. Yes. Ole upu mongi nga. Ole upu mongi nga. Anga palasi mai mea ngei. A olai ka e. Ioi. Ai ko kisi la fia. E makua fai malava ko inga I longa malosi mea umai ke kofu e wharpui. Anybody. Everybody. Yes. Yeah. E kei rola ukala. Whafkai eri I ngei komisinga le ngei ma whaku whafkai a u le ngei I le nei minista o leo. Aka whalongolongo ku yanga saungoanga. Ia e sapela mai a le kula fongo, e sapela mea lor kula fongo. Ia le langa le nka fisilo kama fiskaimi, po fiala lor kula fongo sa ope o ala lai opo o ala lai I. Ai se ko fekwa la ukara lea. Ai even le kaimi o kula I mai kuila epa. E le iai masesi nga whaasao inga rika maloa. Nga o nga fia whaalongo a orko inga wa e kau whaalo fesasi. Bye. Ia, ko whaaso I fua. Ke roanga ke mai moa mai ma e rue melo ulu silently. E ui lo wika ia ke au. Oe le ke HRPP, oe fo ile nga kuri oe, oe le nga wha malolo oe, oe le nga ioe, nga sui wha fuase I oe, oe le nga set up oe koe kikiaki kolo ulu, ioe. A le warua koe le leiri kaimingei, laike, e ke akri le la ukara le mai maka mai. Ioe, la wake awa e aka mai sa whai mai ke pai rukoro. Sa ore la ukamarea. Oi mangko for mele ngai kar ko inga wo le fayan me voi le ko ki atu le ma. Le men ko puya iken kaio. O se taimi mua le ai le tala anga o Samoa. Pa ko ki lo kar kom singa. Yes.
Pa fa malo lo ka ko komsinga sa ia. That's how powerful. Yes. O ai la o ko ye kau kapisa mai ngei. O ai o tou ye tau tapisa tele mai mako fia o ko fia si I rung kulo wa si fa kulo kala. O ko ye au susu vale ale ye nei tu lo wa Samoa malau fa funga bua. Le au fa nguku lua ye. Tau te fai mai ya, nobody is above the law, nobody is beneath the law, or nobody is whatever. Oh, come on. Ai ko ke lo le ya who was above the law. You knew it. You already know. Ai ko ke lo makanga e hir kanga sa above the law. So ye ko whengi post for mai nobody is above the law. Inga ua mai le whainga malo nei te mini. Nga ki ere ko whai mai nobody is above even the prime minister. Yes. Whaafitai tamai tai pale mia. Lai wonga ona inga mea nga even herself. She's not above the law. Even the head of state la will realize it ko inga le afionga le malo. But there was one man that he was always above the law. Ngai ko ke lo uma. Aranga. Nga o nga se sea or kangaka ki ko. Nobody mess with him. Nobody. Yeah. Ale nga whaalau loa John Pali. Whaalau loa John Pali. Lau sunga nga fong koe. Kulo o e sui kai kai. Yeah. Nga nga whaale kongua fo yung nga yau mea nga whai. Alai au wait ko inga nga fo imar ko inga. Sui. Me esi o e mar sui pan mia. Ioe. Me esi o e mar sui pan mia. Me mailes. That's how powerful he was. Yes. Ang whale kongu au iken kayo. Nana mea ngai ai. Kiki a hands behind sa awai ia. Sa awai lau kamau Elvis Modi. Hands behind na. Stand down fai suesu enga. Oi la le pisa mai fa mai nobody is above the law. And who was holding the law? Ora nga. Ioi. Le lau te fai atu. Anga o kuila epa le kula imai. Wakiko ma anyone that comes short against him. Bye Felicia. Yes. E kaule popole fuangi au sue. E rengi ngā meo ngi au sue fai e waste of money, waste of time. Kasi ai sue marko inga I lunga ofisa. Sue marko inga I lunga ofisa. La le mea le whatau te e ai oe le tama lea. La mea la inga whawhai ngā mea ia oe. Mai vai. Nenga. O le akaranga nga iai. Whaafitai lai le nei taimi. Whaafikai au le ua. Afo o le kasi le polo missing a whai e le whatuatua. O le koe whaafo I mai o Samoa le mea sai iai. Le ale mea sai iai. Koe whaafo I mai I. Ioi. E koe whaafo I mai. Ai, manatua. E so se vaenga e kilo akuru whai ngā malo. Ua iei se vaenga e ongo keu inga or kula fongo. Sa le o nga kasi. E mawhai ona la tau whaia mea teu ritu la fono. O na ave la iei o le pale mene. O keu nga ngar kula fongo e ave pasia mai le pale mene. Mea vatu ar kapeneta. Makulanga whapenga. So, ele ai la se mea la whaapea ai. A mea or komisinga. Kula ua la whiu ia komisinga. Whaapea la ia ai o is the most powerful and le ai. A tatou o le whaatatianga o mea. E ka kalai runga e ua mele ua. O I le kula fongo. Ioi, whapena. Tūlanga whapena. Lea nganga o karakalango aku mo uvadvadia aku o le mea lea. O nga o le kele o upu makala ma le kele o le whereiro nga I o le ngei keisi. O le kele ia. O le kele nga le mea le kau whaingei. Ai kei roa la uva aia tui tua o patatua. E kasi ala uva aia kui kua paka kua o le ngei mea. There's a massive twist. Kero, ka kiro mawa, lela ufatu wapena. There's a massive twist. Ka kiro kwa yonku. Ioi. E uma e nga le makango le akale. O le mele le ngau waika ngaka tangata le sao. O le mele le ngau waika ngaka. Ia uma e nga. Wa whaafare pui ka ngaka le lei. Ai wha sa oloko pea ia. Iyo, ko so le mea le kupu. E nau lava pea. Le tangata li mau a mea, le kangaka lea e manga o pū lea ma le li mau a mea le kungu. E se ingo pū lea aku ke whaavik whau ngā o kupu ai.
E ngau lava inga ia whaakaungu luna moe mitinga ngā mai ele amakanga. Mai ele amakanga. Mai le taimi rasuinga o le whainga malo matau mawhaipea. E kau mawhai lava ina ia whaataunu lana moe mitinga. O le ale moe mitinga lea. O le talepeina ma le sosofaina o se mea ina ia toe sao mai totonu. O ila ina makanga ruenga leo. O le metanga ruenga lea. A ia se makanga ruenga e kakau o ngasira sila totoa ia ila ufionga tama ita ipale mia. Tu lou le kape neta ma le whaafonga maua Samoa. O le makanga ruenga lea. Lea ngai mawhaiona o tala noa atu whape nei. O mātou o tangata nu o le tunu o Samoa. E mawhaiona ko whaiaku whape ngei. Ua makua fesilingia le ami o tonu o le suesueina o mata upu te tonu. Ua makua fesilingia. Yes. Ua o manatua fo e tātou le upu wha Samoa fo ilele. E kasi ale lango make. Akuru whafonga le tunu. O upu ai o upu o kou ngā makukua au koki koe fisiri mai pe amato whao ngā dua taimine o uto wana matutua e o ngā upu ia ngā kukaringa mai laso. E tasi le lango mate ai whaaleanga ina i le suaha uatoa. O le ala le winga o la ukala, ka lo fae i le tamali anga o le makanga ruenga mamalu o leo. Ka lo fae i ngai kamali i o lo kau mawhai pea i le ami o kongu. Ka lo fae na i ali i matamaita i leo o lo tu mau pea lo lanto u wha maoni ai leanga e iaia. Mia, peo lo upu. E iaia ngai kama mamake ngai koko. Wa leva ngā mamake a o la lava. E whaaka o oko mamake ai koko. Yes. Alvaenga le na. Ua leva na mamate a o la lava e whaata o to mamate i lava i te tonu. Ua leva na te tauna i o ese ia i whafo. Ua leva nga kaunga i o ese. Ave ese i whafo. O la iai are komisinga lelei. There's a person that's more suitable. Komisinga. Ioi. E iai ali tangata e suitable la iai oka. Se ele onge kangaka. Ele onge la aule vau makua o salafai. Iyo, kala ngā pure le ike la make ngā mali e toa. E le one la au, le vau matua o salafai. O le angoa, i o le maua, aka mamai, la le koikiki, pa a aro la kou waka mamai vanturu whaafonga le tunu. Iyo, alo la se ko akili. Ngā kongua. O le tūlanga la na le tati vai e tuai. Ia. O le mitanga ruenga. Whaafitai ai le tō whai atu i le whiringa fo i le tō whai atu uan si leota. Ai, ia tia. O le te lei o se ngā ruenga ka kaunga koe whai me kong. O le ke lei o se ngā ruenga te tauana toi whai mai te tonu. O le amatanga ruenga. Ia ua o ngi u maa suenga. E lido o malavanga i tangata. Ai ka keiroa ai ka ika. E ko ala iki a singa kurupu o le au mastai. E ko ala iki a ngai Superman ling pa. Sa o ia fono tiu e. E ko ala iki a ngai Superman ia. Lea i ko kongu i le kaimiringi. Lea i pingi a maya le mea lea. A o le toa te le lava. O le a le sa tia le maa ave le fua. Ioi. Ai, o le tua lalo ka ki whaiak. O la utua lalo lea vatu ia te utou matanga ruenga o leo. Wha mole. Ia, e nga ole tangi ale pu mate male wha aololo ma au le tau au nanga. Koe fo ia lo ma fau le mele nga kupu ia iken kai tu lo wa le ta mali ile fionga fo availi ili. Ma vaenga le na stand down nai lenga stood down nai nga ia lanka ma wa fa tala fo ia inisio komisina ma sui komisina sa ia ile le ile fete na io manatu malangona. A foi em fainga ya o ko nga ko nga me. A wanga ipule maro si nga se si o ko. O le me foi na ta o le sore. Ia o le me ko nga ka o le sore o filifiringa sa o loko res. E ia tato e ia tau tonga foi le tu langa o le nga ruenga ma vaenga fa pena.
Au ke langonga ele ai lava ma se ngā kaukonga ka uma ye ka kaunga e ufi se mesese. Ai longa e maua se kaukonga o kaukonga wha leo. E ei se mea ta uma ye ia e ufi se mesese e so uso a leo. Po so to fine a leo. Ai longa i se me whapenga. Ai longa i se me whapenga mai. Ia e wha maoni as long as e te rua le a inga pe te rua le best friend. Whakua i fo. Wa yei isi keilo, ka ki wharongo e isi whapea mai. E sa o le mea ngai ko ke pisa mai. You know, I'm telling you that. E leo reach out to mai, e fo ila ko le maro e fo mai. Sa o uma mea nai. Ioi. Ai, tate musu ai tate. Ia whapenga, e whai ume whapenga. Ai tate musu ai tate. Mai kake musu a kake whai aku nge ke ua. Kake musu lava ngelanga i sa aki ai. Tate musu. Ua vaila tatou le mele ye. O le toa tele o le fia a ngana la yei. O le ko a kele o le fia nganga la yei. Ai whainga ka. Ua tele me manawa. Ai le mawhaina tautala. Ua kele me mangawa ai le mawhainga kaukala. O le mea ngala e kupu. Ia, ai, o le whaololo ma au ma le tarusanga i anti auto. Ia, a vera kou wha mua e mata u whiwhiwhi wha maongi lea ku whiwhiwhi lea kua whakwapenga o tō uma fo i olo i tu tonu le whainga e le whapeka kau whai aku a me fo i le si mea lea le no langona i lo wha no noa ia ula vai lo lo wha ngongoanga i le whataranoanga fo i le na amai e le whionga komisina o le mata upu i le tina ia wharetua ia tupu ola mati mai vasa tasi le na mata upu na langona i lo wha no noa i saunoanga po le tali o le mea la le wakula i mai. Wanga o fesili wha angengefu. O kau kere i rola po a fake pages ie le refer ie le whionga komsina. O a fake pages ie nga sau ngoi ai. Eo, kua kare i maa malama wangengefu. Wangengefu ila ka tiano. Wangengefu wha solo a kore tiano po le a kongu le winga po a fake pages po a whamai o ai whamai ele i aruatu. A lea nga kou whafonga uma Samoa. Na tau whaafufonga uma, ua alu whaafia ia i le wharekua, ke hufo. O ke o foka ika. Na winga nao la tatala. O te o foka ika, i le mawhai nga sau ngoa mai whaapenge i lumo le munga la, ma le makira kila. A o lele ai kapisa mai wha maumaunga, porkalame le nei na whaatala noa le whionga e tupuora. Porkalame le ngei. O le porkalame fo i le ngei ngā wakua i runga le kusi. Ai o le fo inga amai umaro solo ngale amai solo runga tangata ia fa maonianga o sau noanga na fai tai o le tuanga ima ma le fai pule faleta e winga fo ile maka up ele se fake page ma fa kala ngoma ia ia ai sau de tati o ia o le tulanga na le ia e peila ka wakangia mai ai a fai o issues fo ngale langu mu issues ama kwa pula to ale ia ai a sa ia issues pe lang moanga pe kau fa maka ivi pi tau fa mata ivi fo ile ia iyo lena ia onisina va nga tate mai tau atu ta ita ia tulang lai fa nga solo lo fo ia te mo mi se lo ia te wa this is just me personally la ngai makwa fesili lo kama fau le mawhainga palo lai tuor sunga ya Samuel. Ia, ai tau pe ngalo ia, ma ila tau lo tau mawhaia. Ai atea. Ia, e mo mia e kama leangi makwa lo ia, fa makwa lo ia. La tau te tau mawhaia fina wina, ma matua fina wina. Ia, mata up. Kau ngakalai kua. Ioi. Awai makua le ai lava ma se mafua angala aloka umi ai fua. Ole tala manino ma le tala fa alau tele le se mafua angala ale funga loka umi. Au le mele ale e ongo so o yo loka umi fa kari mai o kama fu ie le le wa le vanga nga waku e fia pa i lima ia ima fia pau na to inga vanga fa pena. Ia, ai tau tu pe ia lo le tula fono ma tulanga fo yo le loia. Ai atea.
Ia, e fa ana I vaenga fu ia tau musu ai fo I fa so antu ina ni so tulanga me so la ta o tua ai o le taimi a ma tou whaafonga ma update atu o tou I swinga ma tūlanga o le ai ai. E oi, ai te aula vai. E mo miengi lo ia malosi. E oi, a wale tau ava meina. Ia o le keise sol sunga ia Samuelu. E tatu tau whai te talo whaatasi po le hale tūlanga ia. Again, justice for two out. E oi. O le tau alunga sa u whaasoa le nei vaenga o le fiafi. E lo wale mo stato sota inga ma le tofine alisi. La vai le official ia. Ai whaasifo la u au ngani le fiafile nei. E whaapea. Whaafitai o le ua whaamapu elfina ngalo le tamaita I pāle mia. La u fionga ili sao whaapito. Fia mena o miu mataafa. Whaafitai tele o le ua anginga sau fina ngalo I tono le pāle mene. E tu sai o le whaawa wina o na avatu o malu le malo po tama whanau wale tunu ua yeito mai. Po le alava le tua patatua. Ia ma le tūlanga I le wha moe moe mana mata upure nei. O te wha leo ina tu la vai au ia. La ngona o tangata lau tele. O te wha leo ina tu la valanga o lea e. Whaita wafe maafe o loo tusi mai. Ma o loo soota I mai ala leo nei. E wha leo atu. A onga wha leo kua. E leo mo whaio na sava vali atu le mamalu lau telo le atunu. Ai me se fo yo I la tau o loo au tuwa ai atunu I fafo. Ai na o na veo nei ala leo ma poru kalame nei. Ia. E wha manusi na iso la tau fina ngalo ma wha leo atu. Le wha noanga o le atunu ma le popolenga o le atunu. Le kungu ule lenga paro kai ngā kunga ia sui whaipule ma o tau o fionga. Ena ia o tau a fifio antu e. Tau tuana tūlanga whapenei. Ia na o na varvarusia o le whau. Tuatu whapenei o tau o tawha misera o fionga. E le whaatonuida e le matapia le manai e le ia fo imo o ili wa vaa. Ai se vai sua e whaasau ai sa mātou tua lalo ma sa mātou au ngani. E tau ala antu I o mātou leo o mātou o tangata pālota. O mātou o tangata anu o tātou atunu o Samoa. O le toa tele fo I ma le sasangi atu o le mamalu lau tele o le atunu. Ia, ina ia tau mawhaia le whainga mālo ia tūla I mai. Ia o le tūlanga la le na. Ia liuli wane le tō wha. Ma le whautautanga. Ia e lau fionga me se fo le whainga mālo. Ia e peila e tau moni ai si saunoanga. Ia ini te ua tātou sa saru tāpena tele I le vai tele. Ia e me se fo le taringa mālo lo loma. Ia o le ae whaava atu ia. Ia le tonu lava ia o le whaaloto I fale. Ia e me se fo ona I nei vaenga. Ia ai e watu fo I mo outou ina ia nofo le lei fo I kāpene tala tau ia. Awane ia le matenga walanga I asa le whaiva le asa le masalo. Ia a mātou tilo antu. Ma mātou tapua I atu o tau whaiva. Ia. Nga o ngā whesiri o resi whesiri ifo po le meo whekalango a I makulanga whapena. Ona o le tūlanga o loo tupu mai tu tonu lava o matanga ruenga. Me se tonu le kāpeneta. Ia o le tua lalo le nā le nei vanga fo o le fiafi. Ia, e tu ina tu fo I le fionga te matai pa. Ia me se fo le whainga malo. Ia malo fo on sai. Malo le lava pale. Ia ongo le wako kupu mea sa o tau valo ia. Ioi. E sa o ia le siro o makua. Ia o whaku ia le siro o makua ngā makarangoang. Au fisiri mai se aka le ha le me o fai ingi mau me o kupu mai. O le ha le me o ha mai le whainga malo ma ia. E siro makua matu. Ia o whaku. Ia lai. E fai alofa fo fai ngā malo wa kele ngai mau mea wa kupu mai ma. Ioi. Ta alofa fo kamai kai pāne mia malanga fai ngā malo e le fai ngofi. Ai fa merikala lo makua. Oi le ai asiata. Le ai. Tau atu iai. O mea nei na lato valo ia. Leo atu tupu. Fa mole fai mea ia. Ioi. Ia ngā. E tau te le I valo ia. O le ao tau maua se taita inga file mu. E kou ke le I valo ia. O le ao kou pale mai o ngā kou folau le ilangi maa. E ai.
You knew what you were up to. Yes. Ngā kō i le ami. Kuno, whawhingo whiere ngana. Ngā kō a ia Samoa. Ua mātou mawhaia le whainga malo, mākou ke kāpenga e whakū le whainga malo. Na o tau tōlawa. E mawhaia o na whaia mea. Yeah. A o le ala sau sila ringai kaimir ka ko whainga malo e. A mata mai le fionga tamai tai pāle mia se o mai ai mingi skaya mingi skala ngolangoi fuko a whakau kōnga lela. A o le asa tau sila mai la i le au ngangi aku ma le pressure atu ma le tele o ngei mau pop-ups ma ngei mau mea wakule mai. Ma lie a whenua. O mea lava ia. Sa o tau valo ia. O mea ngei sa o kou valo ia mau kou whailo mai. O le a kukupu, e ongo kukupu, ma e wha au au pea o na tutupu. Ia, kaulanga sort out. Ioi, tauna sort out. Ia, walanga o loule o toule a tofi. Ia, ia kau wha sao ngai vanga ia. Ia lana, taurunga tātou proklame levanga le fiafi. Ia, whaftai fo ia tau. Ia, o lo o tuli matanga wina. O lo o tau mawhailava. A latest update. Leo te vai atu i lau messenger. Ai Samoa. A latest update o lo o nau lava matau mawhai. Ia, se whainga ina ia mape mawhai o na peoli tua sunga Samuel. Ia, matulanga si o na to lua. Ia, ile nei lava taimi. That's the latest. Mai tono si o tātou tino. Ia, oisia ka ke vai a kunga uku ke pole fua tātou le au. Pole fua tātou lisi vahenga ngale o mai ke ni ropo i never mai. Mane pe ana tala tutate no fo i Samoa i lo ai mele. Soli. Ia si whakura singa ukali la to inga tala lea. Wai tele langa ele fua kasir ko inga kala lea o ka kele o ko inga kala lea mai. Manga ia pe ko mai Samoa ko ke ngofo ko ke lo me kup. Te lo tala. E sili hel manga yo lo sau fa fo ke ngofo ai. Nga e lo ko ngwa ku le me nga kup. Ia. A e fia i lo ko ngur me nga kup. Me i mai fa fo ke sau ke kilo kuai. Yes. Me i mai fa fo ke kilo kuai. Nga e roa lea le mea nai tupu. Ai lea ngau le mea ngai kupu. E whainga kā ia nga e roa. Lea ngau ngai ke ngofo ama e mafua ia oi kuro fafo nga lea tunu. E te pea oi vei ke ngofo kongore poku e ke re sau fafo. O le mea na. A fo ngai whaapongi sa inga ia o mata. E whaapongi sa inga ma whaakau aso inga ia. Mafua isea. Lea ngau ngai so moa o inanga ngai whaale tonu ia i tu tonu inai lau nofo. Whaima e mai fafo. Me i mai welcome to the real world. Me i mai le lau kele le lalolangi nga e kilo la ia. Ma e va ai. Pe ia le e venga e mu fasa o longa kari fwele ro simpa. Pe ia le e venga e mu fasa o simpa. Nga ngai loa er ka malo mu fasa. Nga ngai loa e mu fasa. One day. E kakau wayo nga ngofo kupu longa kari. E avea maka ikai. E le ia lua mu fasa. Ave ilalo kamai mea kamai yanga makamai. Mea Paulo, aluar ka maloa ave rungole. Ave alonga kari, ave rungole mea mapu e pue. Ma whaakepa i lalo fu mai. Look, Simba. Simba, remember. Whapenga. E whaingofia langa e malama. Pea e sau e te tiro atu lau tele. Ai a whainga or wha mafu mawhanga iai ko kongore mea ngai ngofo i le whaiore le eru ese ma Samoa. Le eru ese ma le a inga i le o ai le mo se pase se eru ia pia pele mo se pase se eru e kaula. E whainga kāla na e iloa. Whainga kā nga e iloa. Whaintana e malama. Me whailala na e uma e wako ke i ai le akus le mako aku ai whafo sui le malo. Ia wako ke. Wako ke ia na mako aku sui le malo. Ai ke wai ka fiu lai. Wa sui. Wa sui. Introduce aku le milionga ai fa mai. Oi no. Vai ka ko ye. Wa tote wai te. Oi la ngale ke fai mai aku Samoa. Ya. Ka ki ye bo ke lo fo ai nga e fai sau ai o yu ke maka mai ngol program. Pa wa fa ta we tau. Ole nai fa mai mau mai lau credit te mai mo mai. Ole por calamele na ni manga le fiafi. E al tatu tau te iai. Ia, awari ti ele tua ia, fufuanga. Tatu tau fai tatalo.
ia me se fo ila tau fo e fia so swani tu langa fo il fa mo I Samoa ia ile so enga la vola mi tonu wa fo ile mali wo le tari atua ia tu wa le tu lo lotu ia se vai nga le lei e te so swani ai afa be fo e te fia so swani so tai mai fa ingo fio no tango e fasi no atu tangata ia I Samoa ma ila tau ia e mafai ai ona anga tonu ia ila so swani tu langa la vola fa mo awri itia ele tua ia to taimo le nei fo ia fiafi me se fo ia le unanga ma le tautua lau Blue TV fa u ki ami se ke unga pa u ia ke u ngafi le fa tai wo mana tuina mo moli e tuai ma fa manu yanga le aso soifu o le fitu se fulu tau sanga ia o le to fa le vai malai lo va si tonu I tu mua lau to fa asiata faleao po niu fa mo to loa Mase ai foi si sua fora kam matai a fa muina e kele sua far komalo pa manu ya tu lo fitu se fulu tau sanga ola so nga feeling a ko e fiku se fulu tau sanga ole to fa sua fa ya ai na pa ula ve ja fa malu lu tu isa o polo misia tu e fa manu ya tu lo was fa na na fi peitai ia ua kele kako issues ia ua mafua ua umai ama le taimi ai ua utoe manatua ai peitai ia o lea lau ua utoe manatua le leile so whamanuia te lelo wasa soifua tu lou lava ia uso matua ia po e fo ile to'o e tui matangiolo o lau tautua upu ia o winga tau safia ia o lau tautua e le whaatua o ia o le kele fo o lau koukua e avese se isi o lau bumoni e avese se isi e le iai loko isi e loto leanga iai le to'atele e fia iai lisi to'atele e malama o se whaamanuianga inisi whaamanuia lo wasa soifua lau tō whaare vai malai ia le na vasi tonu I tumua ia a whaalupei whamai malai tele malai tafuna I ato ailo usa ia te malai loa atu lau tō whaare swafa ia asiata ia wailo foi malau walunga ia sio tatou nuu mari tu malo ia me se foi o fio anga o lo e suafa mai ai wala ngor kamalo e se le tele ona suafa io pawaro kanga ka a kusio nga suafa umai lunga le lau pepa e ko ikiki ya fa lenga fato a mo fato a umar suafa kamalo o lau toa faleo ia fa manuia tu lo waso soifua talo ile tua fiku suka usanga talo ile tua to tulu inisi te usanga stele ia e faa wa pea le tautua ina o ainga nuu ma e kalesia ia me se foi ole atuno ia fa manuianga na mai asia tamale Tautai A'e ile nei vaenga foi ole fiafi ia mo to umara foi no programe a fai lo was soifua le nei fa manuia tu asia tai ati oi manuia lo was fanau ia o fia la vo tu usanga fa manuia le tu le nei taimi le fiafi tato fero ila so tai au ato nue ono to e fa wa wisi tanto so tanga male tamaita ia lise amore le fiafi au di tie le tu vaenga o mo to e asiata male Blue TV soifua mai manuia